Arakora! Arakora! Tak langkong, tang nyama beni Arakora kak dinto. Iya cak nabok nala pokok nabo derarana. Satya bok na soro moso sengko. Kangkui meko sepiru. Angko tak tahu kebo satya ki ada nak. Bangat rona sampian. Arupa aki parenta ada kaula katwa. OTW lu. Bok na kau tu bisa Arakora. Mon kalis mata kening. Iya alamat kabudung Korea. Sangka mesti. Jangan omik mere mulut. Trail kailana lagi. Apa ruah? Kalisma, abas kalau bisa. Macorak berde kuah anyar. Abah, mak iya ongko. Jajari abilan mula tak ada. Anape monintar pai dosa. Siapa tahu dalam banyak kakanan. Kakanan? Apa mayu mangkat Satya? Ayo, jangan duluan ya. Untuk mangkat ada. Ya tinang kok ngantos sadina ya aja gak sapere. Senga mulai najak lemalem. Daki mau nigikiri mau somana. Engkau tak tanggung jawab. Angke. Keng engkau jad penasaran. Cak hari ini nak beri ki lega. Masa iya sama malam penting temu caplogan teti gua. Aduh pas mayu dasar. Kelara mikiran aku ya lagi. Mak nganyot Radina. Aduh, lewur kiri ya. Mak bodoh kaju lembu tadi. Mayu kada leman yuk. Bahaya tepak engkau. Engkau tertawa apa engkau sena dulu. Antos besti. Mak sepulan engkau laju apa doang? Marara pulan engkau lempo laju sampai di budi. Kengkok cetak to menang ale gua ngak ria sebelum mah. Puru Satya re. Mas kengkok ya pada sambil nabu apa ramai ngana colok tak pati asikat. Apa ria dudi mah pada gua tong lotong marah mole pai bocah ngongku dia re. Lapa tenang taretan. Mun buat lagi beresengko aman bener. Kanak-kanak roh. Antos gelu kabeh. Joria beni gua. Joria colok iblis Arakora. Keluar kabeh mi akari salebara. Woi. Antos. Aduh, macet peteng kata ya Dina re. Aduh dudim mah pada gua terak ra. Aduh mak kerpos. Gua nak kerpos kana. Aduh palang. Gua naudi. Aduh aku nih nak. Aduh, mak ngaroso dah remari aku. Aduh. Aduh. Ada tolong reng. Aduh, udah emar kali semua. Aduh, gimana Mariang? Aduh, leceh nongku sambil aduh. Kia bini ya pula. Aduh, laon. Meri. Aduh, palang ngongkur ya. Aduh, tolos tak bini nak. Aduh, melasa abak sila tadi cewek lekak yang tala di odik corak. Karisma, tolong. Arakora. Tiba nah. Saya nyamar tetiku mau letang kaca masuk kata bu nak buat nak kapi. Otol je ya. Satya buat nangkok mosona. Abu tak lepet. Antos diri lemu. Hai, tak kacapu kau Satya. Aduh. Masalah. Mak beda pendekar tatandung ria. Tolong Karisma. Katong ngareng kok Karisma. Tolong. Aduh, macet leceh. Aduh.
Tolong Karisma. Iya Rian anjirin lah antos ragelus ya. Aduh tolong. Saya ngajak kentok saromben gurit nama dan tas. Aduh, siapa polir ya? Tekui aja dah lu. Keker. Aduh nah, sapir ya bani berkat kamu lo tuh naudo keker. Aduh. Karisma. Oke, mulai tengok. Ya, ada. Ada. Apa pendekar raja buruan ada. Apuh, siapa kentok dia? Bah tanoro. Ada. Aduh keker aku cek kena bentok nah takar. Apa dia? Ya, bes. Aduh, berema malah karambangan nggak tahu songai lecu. Iya, kenis. Apa jadi ya? Mak kelia. Aduh, tak garas saja. Boh, mak nengan arah korare. Hai, langer pos. Mati na Karisma. Hah? Tak kira. Iya boleh. Embuna. Ya boleh. Embuna masuk ke mana? Anjak mak tok lihat lagi ada sepitan. Apa? Lendi. Jelah Karisma.